Pibasian tungo sodok ang sasodok dito mo rit maisot tiyan nakikita ตัว ko ละ hampun 80เหรอ มันใหญ่ไปไหม bahong ngopod bat 2 kilo 240 บาท you want บอกว่าใจกล้า ba เนี่ยแบบนี้แหละกิน ako po na ikot ko sa musim hampun iting ป้าเบอร์มา pabulin na ไม่รู้เบอร์โทรใหม่เหรอ kinamay ko po เอาโทรศัพท์มาเลย tiya taga โทรศัพท์มา กดมา mahiso po daw iso แล้วอาจารย์จะโทรหาป้า buwang po daw malinggit tiya ka dahil ba kinamay patukot เป็นไรล่ะเราเป็นไร สะบัก tumipon hampun ng pritit ทำ eh งานอะ มือออก มือ musim ก็ mangga นี่ na ไง gid อยากให้นวดให้นี่ไง musim mangga เดี๋ยวมาเอาเลยไปบ้านที่ไหนอยู่คายวิลเลจนี่เอง เดี๋ยวมาปลูกบ้านที่นี่ แต่ว่ายังไม่เสร็จ yan ang hampun ni Binay ni Bishop inilah ยายไปนวด durian ให้ yang อาจารย์ Bishop หน่อย beli นะ nah คิดยังไง lebih kurang 25 ringgit มันโอไหมน่ะ oh ดีไหม oh ดีไหม oke oke ไหนเปิดซิจะมาชิมอันอุ้ย เดี๋ยวนะถ้าจะชิมเดี๋ยวนะ นี่นะออกให้ดีๆนะอย่างวันนั้นน่ะไป wah first time untuk bulan Mei saya dapat makan durian lah ini nah ฮะอันเนี้ยเหรอกระดุม อร่อยไหม 80 baht 1 kilo berarti 10 ringgit 1 kilo ไหนลูกไหน bahon tabi na ko nga nakikot so na damin ko minad minikot so de manta de tomo tino magumo pinahi iso na pay nakita ko libay na nga ikomozo na hampun nah iti na hampun ko may so nagilabuhon kahimo do nakikita ko de tomo tino di binahi ko di iti na kamozon lo ceremony to ko da magukad iti hampun na hampun do tuhun sabah doy maisot kang kuda bah awita wat ako kamozon lo tuba ko maisot la hampun no bulan 5 iti bay no may kuligya ukaboy ti tata ini tinay tino di binahi ko day tomo di hogo na po diti hampun nga bahong pod bat do so kilo habi kuang do 2 kilo iti tino di habi kuang do 2 nga pod himolinggit getang di tino di iti na po nga hampun do i tasasaw diozu tokito day pamagunan na sabay ti to kiva da hampun na Thailand ipungana no mongtong ipapagon ko piso hampun sa kilo na po nga obikuang do bufong padam himalinggit da sa kilo katapi aw azuno kayo to nah iti pag hampun ni sawok iti hampun intay pagihipang silaw ti just opo to It's just the hand. You see, small, little, Panini. cutie. min panday na siya da mga kaniti Just only, Mhm. you see. o hiso iti ikomozon ni apagon ni sabak ang kuleti okon kay hampun ito puwakton sikyo itian na politing habi ko ang 2 kilo dadi 200 apat ngopod bat habi kuang do 2 podam himalinggit 2 podam malinggit lah tingkay ginazot nah tuko ko pag idiazo sa ko ginazo na iti na pahampun kamozon o mulay iti habi kuang no do pod linggit do so kilo sabab do jenis to pada hampun iti nga hampun pungan ay Thailand nga punganan di ho da hampun do bonong frog durian nga ausang ko mga kaniyod iti na pay hampun ni ka di kanangan no po kapaso di ho mga kan nga ipunganan do mongtong durian apagoni hobi kuang do minimum do atu simongopod bat o 200 simongopod bat do so kilo hobi kuang tong padingi sa kilo tapi dito na podmaster iti nga kiva iti hampun to ko hampun na kadazan kang kumay bo na kauntong sugad ti punganan da hampun do mesot hampun di kanang ano to ko o homok iti o hiso o minahan ko no pakituhungay di midugukab hay di tiam no kap no body hati tadi may kuli bago kabo ako kya incan po kya na intang ay pagina to koy di tiatan sidaw
iti na kamazon di hampun do Sabah. Hampun di maisot iti nga punganan do tiyo da hampun do frog kadaw. Tu alambik tu na pada Thailand mga kanahampun nga yakodo tan si daw mongtong. Iti na po di ba na tinga iti ni kamazon do hampun do miyaga di Sabah iti. Hampun do Malaysia iti. Tukoy nga izo iti na buhan di ba no? Tu abasti kamazon na nasib ko tu buah first fruit do hampun na izo nakakanit iti. Tukoy may gata ko. Opyo iti. Pinosodia isawo iti kuta pasuangan tu itanak ko tondo ti aw panday man kanahampun nga aw kwa jalon na jal ko nay no iyaan ko nay sabo ko panday di mga kando hampun nung sabi pa panday man kanahampun no masusa jud ti sabab dot juga jud hampun nga pasuangan ko po dikyo ina sabab iti jud bus aw susumuang tu aw kata ni tanak do maningud hampun iti so izodia kontung wadi may ko kaya tukoy naikot na ginasa hampun na hintay po kaya tukoy na doy dugo pinoto sinadap ti may ko po iti so labos iti akong kitsuang hamin tu itanak ko nga aw panday do mga kanhampun isabor nga may balajan lagi nga kakan to kakudi nah iti tabi na ko ngawi naikot na iti na kamazon na hampun do totoko tu homok nah kay pagit tukoy naikot na hinunok matiga hampun ti halo tubi na ko ngabi iti na ditino di hampun na punganan to ko do frog durian kadagton Thailand hampun do bonong katapi dahil tuhon na pala Sabah nga punganan do hampun do tapagon hampun do tahisaw ano kasuang kuno dahil kutak iti buhan do kaduvo do me omiti na hampun no kinaman kumakan abay no tu anangan do naman kan hampun may kupagyalas kinamay tu kupo iti magano sa paliti ato ni haid nah tiniti may ko kinamay dah opoto omis ononom ananam mahunok may ko kinamay kyo tayo bagi natin tayo bagi mangkanta ko na hampun kya iti na pa nga tumimpunog yung musim na hampun na iti nung mungkin do tatanga do buhan ko himo bula kono mo mumula dati himo podbat na dati himo na malinggit na kinamay ko pa omis ohunok apa to kau cinadap deh mungkin ito binay ko nga bi Bishop Joe deti maisot ti gumo tipot gonak nga gumumikot mas sinadap ko tawadan